eno niye yange erorisi bagage bateke menyanya mbisi baraba kutereiremu baraba kutereiremu gawa ateremu nakananga akananga wakati aka green pepper badogo weke baireta weke baire nungi kandi ahande baire mbi hasaidi yangu ana abana bagayaza bakanda byamwe gari esimune bonyakage gure wiki yemune nebiro kabisatu tibako ikiriza mbe na yade hingule wiki ibiri abana bagayaza nyabasuma mbakiyenere hona ali mukalimba kiyenere bagigayaza nkankamanyiti na hali yabagizigeza kandi bana bataba kuiba Mr. Julius bana bataba kuiba bana batobona sheda kabana nyoleke bisani bateira abana abo bona bakakuiba abantu abakuchwa amajjo abakuiba amasimu bona bana bato myaka hatinya yeibire yange bakabana emyaka 14 14 kyonka nkukakasa abana eshobi yahoire kumbe bakambara ati nyobunyagenzere mu rumi yange kyonkero muzika baziro kamera batakimanyire ati obunyagenze mu rumi yange nyagamba kansoke postinge binte benyika ini nkora stage then nkoleki ngaruka hero mfune cyo kulye njara nendumu ati ngeri nyaraire masindi ngarukire okongenze gayaza obujwa yo bati nyonta manyo obujwa ntibujja kunyikiriza nyagenzera kitabu nteire chaja mukakichoka kinyini baraki igayaza bageta Zaitex barampia kaniye Zaitex barampia kayamani hati nkaba ninkya hate simu yange kabekendeire omulio nyate kamwe chaja mu socket nkubwa kuba socket eri haino oruige hati otro twanyiba ngaruizo katito ntamanyo mwana kaikara nambara omwana kanyiba saa 12 ne dakika 40 ezanyenkyakala ezanyenkyakala yagaruko murumu yagarukiro murumu zali zikai 12 ne dakika 5 nibaturukero mu nibagenda kamera byona nebyoleki ngasa nabaka bapangise kurarawo kandi tapangisa garumu era bakahunira no kunira abakozi babagamba omojo bakumweta simu ya giroze yakubara omojo bamweta Elvis bagamba go mwana katapangisa no room hata kane kireki kakabyama nabashiki yabo babiri kana kato yanyaka 14 kabyama nabashiki yabo katurucho kubanza kagazamo kabiri obo bana bashiki kakubyama nawo bemyaka ingake bakuru bana suppose kubasiba bakudifiring akana Julius ninjani ntoba nesimu obwire bukeire director nangamba amasanze gagenze ndinda tusoke turolo munta ibire deni nkoleke ogenda police mu kamera genda amasanze gagaruke twakebera genda kururo mwana bakumumanya niyo chance yampa ireg mwana wa kyaro bamumanya ningene ni deportinga ni abo bamanya abasirikale nawe nakubafuna akantu ko kaki nikwe bintu byangu habo kubo kwenda gendo rede kiro kyao kyoiroga sheho ire bintu kidogo Julius ni nkwata basaija kwika saha 14 nkabangenzera restaurant kulia nebunyali ni nduga police kani nkyamara kulia ngenda kururo akojoka kusana nkakala kanyibiri atinya bifanika sirimuka bara ni wakaboine hato bukasirimuka bara ojuka mfune namba za bafande biki nabo nkateiremu akabaye kire cyo mupira bakabategekera umupira ekikopo manyambozi biki abakutwara ne uniform mujoze ati nkanika simuka bara tibitari ya politics omukama wa Zaitex na abananka abatembeya abasubuza nibo bali betegekero ekikopo kyabwe nibasima omugaiga nasima abakastoma bakaini bamusubura Kampala mu kikubo yakoraki
ati nkani nkyagenda kanyuma nyagamba manager we baranya mugamba harako jakambo nene kaisana kanyibire gegenda irembo ko ikale nokoraki no yebuzabuzo osakarora nkani nkyagenda mu kitabo dakika 5 turotu ntwaire nkani nkyakuja girandi ngenda kura manager koi ngwako jonkanuko ninterera abasirikali baja bakakwata manager nizo saa 12 akojo tukakwasire kyonge kyanyambe kikabeki elaini misaka kabakazahwire katazinage kazahura munsa buno busawo tito nkani nkyafuna nikakaguze elaini nikazimpereza esimu erinka esimu egenzere geira mubende niho bakusalira password Julius amaiso ni gantukura nizo saa 12 kandi juka mubende ogena mu district end kurugaigayaza ati na process end ati nanko musango nyina kumalira ndairenka era nkyore ndaire gayaza ati kya sabiti nyenkyakara nyonkara nonterera nimpulira ko pondokere nyagamba niwo amani gampo ire idukangira line ezina badido kwira kakali indukire ntakubikenga wiki yemune biro bisate sibu bagitwa ire Julius embero gimanye itukuli batiramu esimoguze sente nyingi ebintu bikusobeire abasaija tula processing agenda kule mpapura zona bazikozero tugende nibaterese mwakane obugenzi busuma bwawe ngira bwayetegereze buno bwana bukagenda police kabugamba bugenese mubagiye oli batamukuwata ate tukabatulawo kagenda kagireta obugenzi bwakana bwagenda bwayeyese muntu giroti baginagira zaite kishabara giroti bakaja ne pikipiki bagibikizaho baruka bagenda ati giroti manager kiki ngwesi mungigya bagirete no mukavera ka black afanene bamuterera najana bambagambe binankire kuno bitabu kyobo ningenda kuyoro akula kuchwaga password abo kuba twakakwase tukakasanga ne mitwaro 18 kaina nesimu ende ongira bakozere bata kaina ende simu ikafune mitwaro 3 bakozere receipt kaina one sente mitwaro 18 nakagenze ka kaina mwene ezo nizo kubanza kuyora ezo zikasigara n'abasirikale bazibayihawo for security purpose ebizibiti hati giroti ati twaye kaguza mali nyongere mwesente Julius juka kurugano gena mubende kagadi buli muntu ali mutwaro gwogumu nina kutwaro musibe nyowe afande hati no shangangu kozese mitwaro nketana magenda na magaru ketanto manyira kurogenda kuteka izinga nyagambe simo kirungezo okere ogena nokwika yo omusajja kikengeregeira irukire na duka taroho ato oteke mu expense ya sangoli mu expense ya man nyamale amfuni esimu yange nyagambe bisigere kankoleki ko beganyire esende naonda kyonka abasirikale cyali bayigayaza nkubasima mwebale muno mukanyamba amazima mukanyolekya love tinkaraga abo kubo bakaba mushona nyoyo bakaba bafani bali kabatere kigambo bakanyumirwa mali era bakahunira no kundura polisi bangamba ate yabadda atuse chichi nyabagamba bebe numisha badago abantu abakwiba bwana buto muno bwana buto nibo bukwiba mistaiwe hadi buki bumunyoro buki bana bachigaba nankabo bana bachigaba tribes oba batoro kandi batoro abatoro aida buli katwagamba gabatoro tibata bya Maria che byagamba manya basoba manya bike bya kudupa bya abatoro abachiga Julius kandi nkozere research abantu abakyakizide tutigomya bakuruga bichweka bya igayaza okuhura ngenda kuhereza bichweke bye manya basomati bali bakuruga igayaza nanka kidoma iyo jo kigendere buli muntu weno bakaita muno ezaba bani barugambi bichweke bye niho babazika kidoma kina muhanda gwa kiziramfumbi kabali kidoma deni mabale kagadi deni na masindi ni babantu abakira kutuyiba muno mu town chonga kira muneba igayaza nebye bichoke bye nkugambira
Nyamuno balima bakwiba abahoima. Baitu abantu bahoima muno balimu yes abakutwiba. Kyonka tibasobola kuingana bala bakuruga koli. Habokuba kandi advantage ebaho ng'omwana wa hano bwaba naiba oyesanga naiba mbichweke ebindi ahali batamumanyirana atakuibana ati nikyo kuraba ruga masindi bajja kuiba kunu aruga nankaiga yaza ijja kuiba kunu ati bo balizenta abatoroba kutigomya muna abantu nyagiko ekoti embasangire ni munenyo omutoro ngo akumulika abaisiki omutoro atogo mukambwe muno zubi abantu bonna ba complaininga mutoro mutoro nawe mutoro ngira nawe to msange tumuteire mukoti yagamba ati bada ka Rolex kanu karungi cyari bakushika Rolex kurugamba ino Rolex niye nulire Rolex baba kubenjare bayinendura rugana hanjara baitu karungi ka Rolex karungi akateremo ka green paper kurungi saba kutondera ntekaniza tuli hantekaniza ekiererezi kiro kinu kya katano a beautiful day atu ina Julius Jomuhendo mulisa umwiha bamwori hamuna badogo MC mukuonga badogo atiktoka uchukwa semani ekintu nikuyo nanka sabite no kimayebala bana ahoima nasingi ba graduating reg tukabara buli tukababaza abantu baturabyamegara ho munomba bakintu babazo betukadupa mali hata banansingo hata bamanyire nabo titukudupa kandi te ensonga zino Julius tubantu baze bigambo bino tuba tusokere kutolereza tukora research kutolereza abo amazima gali abo hoima hano iro tutitukudupa abayifiki ba hoima nansingi niga amazima ninya bakubisa abasajja abataina bakazo omuka n'ababaina bagaba kandi bagamba batahabara isi hato kuranka umkobrole kibuno butulire aho kuba mu maziri umumaziri mbese wamwereze 15 na nyenka jya kukara natera masimo ojo inywe ufuniro ko musajja munyoroko akundolere so atireka twalo mugisagunu kubasima officially abayisiki bahoima nansingi mwebale kubeisa abasajja bo muhoima hano tukusima actually buli mwatu gamba ibara tukalibaza kubi hoima school bagamba hoima school of nursing and midwifery robani ko ditalo neko tukubasima officially thank you so much for taking care of these hoima men tukambaze no Ruganda mwebale nnyo abawala be hoima nansingi mwebale nnyo okulabirira abasajja be hoima mwebale keya enungi tubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubafaako baitu nyamazima bakandema badogo yora bafire bakandema timanyiro bali yandogoko bakandema hoima nansingi bakandema tinka kwana yoga nogo amazima genyini na nyoti nyina mushiki wa nansingo nyakagamba kagamba baro nyowangira abaneiba bangu oino neiba wongambire mbarara natigomya wewe neiba wangoli ati nkugambira abandi abakatura abana banansingi muno bana batere ebisisani ba photographers aba baho imana kandi ati ba photographers nyoka ngenda kubatera obwisani nibo bakyakizire kuwe nyoka ndi kangambe Julius omukazi wange tinsamusindika bamutere bisani oiro ntugenda hamu nyamugenda hamu ati nyonkugambira ate oyesanga omusajja agenda kutera mukazi we kisana kumuterekereza nguterekerana manya koroti akumuterekeza orugo irunu ngo ibere rinu kaliri hanze akalega kanu kashikemo ati lero wewe inyabateze bebisane nanya mu ina tekiniki ya nyimu aba genda photoshoot ya pregnancy inenda ndamutera endera hero just aswekera hano tubere hato tubere oto atusweka wa kamera alinka alinka bayinye abateze kabanyina studio yebisani nebintu natimbigira bitaha yoko batu nyarurage ebintu mu studio hali nyanya yarabayoga mojo wange nagakutera ebisani ngakandabeyo
yaga abasajja balisa amaiso nyagambe studio kangiyo ebintu nyika byahura manya bibaka ground birate byona kabiteko kingusana sana bana batezi betatu nusango mushiki bamuteire tatu hano nugamba bamusukulire hano etatu bagiteire hano hati no kaguza Julius etatu kandi juko babane bakutere tatu enyonyogera hati nikimanyisa ngo omukazi kugenda kumara kumutere tatu abatali mu mbeera nungi nyine ekyojo kiri batana saka sitekujja to moleko tiguli mukwijja ho imana ekitera tatu kikantama kikanyumize story abakazi abikikozesa kikanyumize story iro hati gama anti hati kyagamba anti sometimes kiye controllinga hati mukazi bagamba hati agenda kuhima batakiya kusasura hati gamba sometimes nya controlling abapya ka cent na controlling Julius tatu ezo oba no tere tatu bakusanga no mojo wa wansa no bukire hati kankugambire kinu badogo araha abantu emirime itumanyire abakuwana munabakazi abalya munabakazi ekuba hamunabakazi hati abatezi bebisani era mbaramukiza abatezi bebisani nywe nati obamba baitu sinja batula mabara baitu nyenda mbaramukizo abatezi bebisani hona hali mukali tubaramukize abakazi tubenda muno mwe bale kulinde ihangali nukani ne muliherezo boherezo burungi hati badogo nkugambira abandi aba DJ misa abasiki benda ba DJ oba no sanga kwenda DJ wena bakamurura natakule ebizina hali ngo ngo bakatere bizina bya love ebyongwe akusana manyire love nyingi ngo akusana nagena na musaba akazina abamosanga aina akazina akamuterera kokongani kamuletera obuzibu Julia abakazi dabaje aba DJ bakamurura ali hali mu DJ box isa nuwe kabaka wayi no Julius ngezere kurora kutolereza abakazi bane timanyire ruhanga lero we ukatuhanga bita abakazi bane ukabahango ainobongo byabateire mu buraho buti obutobutakenge hati ni omukazi niwe Julius akusakubalaho na yegombe ndi batayawo ndiba naga Julius ogwandi batira kurungi Julius ogwagira maiso marungi hati nuje kaguza maisha marungi gakwataga na gata nigaga genda kurolere nuko bakutomerera hati ngugamba abandi ababana abakazi abasajja ba boda abo mister aba boda okubeta mere aba boda de kandi bo ba boda baho hati joka abo ba boda araba kazi abaikara pikipiki ndibagitina hati kyakorowa mukazi sajja na mukwata hati kya boda kigandi kifiringa amabere gani gakitera hati kandi nakyo bukika muhampo nikitera kiti nuko omotere obundi boda bigira no muze obundi pikipiki nikigikanga mukatito na yeskati na mugoda amabere ato mukazi nakoraga nafunaga feeling kuli feeling hati owa boda nkugaba boda bandi agiparkinga na ruguda aruba jubaju na gati twe nangi dero ba boda ni baba kyakizide haruba juwa kandi nyimaze kutolereza aba boda banu bakusana nibo bakiye na nekishayi kyaitu kyana nkoko kutwara yabakazi ekira tikiro migise mipira yona nditokutsinga ya kitara ati muhimba kesingire boje nyiti manyira anti tende tutokufuna mugisa kandi gitara niyo mukamwegisa abasajja barumu bad dog hano abakole emirimo abakazi ni babenda muno aba baboda abatezi bebidongo abatere ebisani bakya abandi abandi n'abakinjagi ba driver abakazi benda muno ekintu kibakweta ba driver abo ensonga ngu buli bwabaino musajja aruguda kuvuga emotoka agendera busa atata abakazi baine bibabara n'ababoda akwano aboda amanyiro aboda ajja kumvugira busa nakwano we taxi amanyiro waraga nagenda nka Kampala kusubura ajja mutwalira busa kandi atabasajja inye mwegendeserezo omukazi kugamba ngenzere Kampala ngya kurarayo manya bikibiki bojo no kangugambire kinu bad dog buli mukazi wona wokurora kusubura agenda muno Kampala I know what taxi wa amukwana babara free transport bojo nyonyi kaire ngenda kusubura Julius ntugeno motocom
nosanga hara munywani wange tindamubaze rero nosanga baitu arabakaza bayikwasire kikaro kyo maiso aba bayikaze omanya gabo otakusaki kara obwire bono bwengendeire mutaxi kinga ikara kikaro kyo obundi ninyoni bagibanza munyo baitu tinga kikara yajo kugambire ngwekyo kiragya kikara abakazi babale ebintu bingi babale ebintu bingi ate n'abandi bana bachakazi muno benda muno aba manager ba mabara manager ba mabara ngajja kujja muho mwenge gwabusa bayitira abakazi naitwe tunaye manager waitoko baitu mao mwana wa kwa mugi tete hoyi bakangamba taba mwangu kandi ho alata hira dudupini dero Julius manager wetu kitawasi bakangamba nyo director akagimiza omuimo musara baitu arara aine kyayekoleiroho mwana kwa mugi kandi isume lyagira lyo lita 11 nyonya manyaga mutawoni muno alimo abantu abaine isuma baitu kandi rero wono mugungwa izire ne isuma kikakindi tilita controllable kandi ina height yagira height eti kandi height yayeta kaisa nakadudupini katyo aje dada bagamba ni nyo manager wibaleni manager ite ba director tubaza ya no bazabiki tosakubaza no bazabiki ati kangugambire kino anyonyi na cyali wange agire bidongo kamubaze barabira tamubaza aine ndongo ya amani hano baire ndongo ya amani hano hoima hata musajjogo hati yagendaga ni batwale bidongo habugenyi hati narora abojo bayabe bidongo abasiki bakubenda muno DJ kyonko numukamwe bidongo tibamuro ate kiyakoraga nawo naija hano naye fora nawa kwenda kutera mabasiki bamurore yes hata baisiki alema kwenda mukamwe bidongo nayenda akubitera yego kikusana isana itwe ogena noleta ba MC ni bayijura baira ogira yo boss barakurora olisati ya nyonku ga yogo ebidongo byake fosinga nawe ayege mu kutera kanda ina kubyega agamba mumpe yo budakika nkanibo bati nawo nagenda yo natera baba sikiba murole tibasa kumwenda kumanya abasiki benda ebidongo kiro kimu aro cyali wanga atera ebidongo akagenda side zokoko side za kakumiro ko mukyaro kutera obugenyi hati obumanyiro buzina bobugenyi aro buzina bobugenyi butaburawo hati omugore mukazi agyasemererwa muno ijuka bino byokwanjura omugore omukazi saija agenda bataha omukazi none asigara intamanyo omugore mukazi misa asimirege DJ ku mutero obuzina buno enembaga enembaga ate buno obuzina haliyo bugenyi makeke tobumanye buno obuzina ebintu tubirye ati ntamanyo omugore omukazi asimirege DJ yagamba no DJ akusana na manya buli kimu atobire butakusweka DJ batakumwihama mugole iyo kuzandara na nyonyali nyina ali nkiboine aba DJ bana batera mikoro bali ya munaba gole amuteringiyo inye mutegeza tukubaza byo kusandara ezempedia hedio ijuko buyo buhika obugenyi boyire bagani bahindura ngo yango ate bajya kingura amazina hati no jano norole kizibu ngeri kyaije na nyonyi juko buyiro bo Julius ninkyagena muno bintu bye kyaro gena manyamu bidongo donge ati obabaga bampangisize ngezere nkozere comedy zange ati obuyire bukingura amazina ago no sangati na nyo umpindukire njoire kurungi ati tugenda kingura amazina kumbo inako ikairego tunulire ati no jano kesiba kandi itwe obuyire obwenyu ijuka ngo bitabenka buyire bono mumbaga mbyaro kwasangaga obundi baina lodge hali barakupangishiriza ikyaro rusana lodge busaho byahwiraga mukishaka munkora yibitakuli aro bwanyumize mukaga mwasambaga ekinanka ekituti kiona mwakisambura kiona twakya so badogo ngugambira aba DJ bakwana bananka bali ya muno abagole habugenyi babali ya muno bataboja abakazi
abakazi bantima Julius benda bata mbwa bukuba muterire ekizine kirungi ngwe kiembaga kandi boda ate ababoda nti abara kumutwalira busi abara kumutwalira busi haromi sabagama ngugo boda ngo bwabo kubaba ngo baikara bateno kubakora bana amani maingi amani gombo banaga baboda mbeso bana boda buno bwa bodo bujaruka jarukyo bukwetera ho buhoho kusandara kusandara tubaramukize inywe nababoda stage aro stage zange aro stage yange ya Businsi aro stage yange ya Mandera aho amahando kugenda St Peters aro bayingi basibaboda nyonye na Buseruka stage aho stage ya Buseruka eje bageta rugudoru barweta bata street egg nanka kwebi harodi nyinaho hanu hananka hanu high five aho naba abantu banga narona stage yange yahanamera no stage ya mera nawo bari bangaye mwinamuka wukumya bakuhamba bakazi ya stage egyo baro nanyo nyina abamwe abamanya bagire mize bamweterekereze mubayihe mu bakusiso muri mugwanyu bakusisa chairman ruanisa muno abojo baba stage egyo ati cyararo habasajja abakazi babe batenda hati cyali nkabombeki hati doranka bali lero kanda babona bakara babalinzire bajje balete abagamba bayizire kuzanika ngo bazire selamu dara atara habanda batenda nkabali macyale ebina batezi ba matafwali abo mu ruyanja tubaramukize cyala bakazi tibakira kubeyunira muno kandabo abe birebikira bagirane ekizibu kimu obo bagire kishirano baki habo kubo bamara no kutekamo habamo abagezigezi nkanye ba Julius anti bagenda kuba kuregere ngoma abatezi yo norege ngoma otakutera batekamba bana kasete atunzire tanuru yaye apata inegenji yo mugaiga kuombeka atakumura musajja nkogwa tata kuombeka akombe ajagenda atunga kisiki kyakigulire akitekema kandi ntamanye kisiki kikumubaraho kunywa kandi nyo Julius amazima genyini singanyali ndi kitonde kikazi amazima genyini abasajja abanyandi bayirege ninkora nabandi nimbaleka muina abasajja mwandi bayirege ni muleka bulekane mugamba ono musajja lero tutaina kuulibwa we kamuyambe munkoleki musasire ndabandi okumuhereza nankabukuda muhereza obuherezawo abakazi tibasasira Julius tosakungamba okwasire omusajja asibire musana ne gumokya paipe no kwata no mukura asibire na yombeke enju omusajja asibire na haigeki na ke toilet okura Julius nawe no mukura abasajja bali suppose kulibwa nibo bana abasajja ba MP abo abasajja mukora mu banka baino wakora mu banka nasi bayikalire nazi bara nawe wewe Julius omusajja akora mu banka byayibi kwaukana nabini Julius omusana ni gusibane gukutera ne gukuwera iyo rano guli batamu dakika ibire no uro mutone hata ron nkabasara maraba nabasare imbaho abasazi bembaho kaire kone machine sa kumuchwaka kumusaraho mukono kanda abo mirimo ruhanga wange abasajja bakora abasara maraba ati busono muri mugundi cyali nkabasajja bana abasaha bana babano bu machine aho nasiba no musanane gumukarakatali haka machine banu mpaiga mazimu to yabo nyiha mazimu to aba basuwe jabo nawo musajja nota musasi omusajja kugwa mukina na haiga ya mazima linono abakazine muri bantu bahemu baide mirimeri munsi mu bad ayo kimara abado garono muri mugundi ogwo kuhaiga ogwo kuzikura abafu arochali wa Figo West Kalipiro nuwe mpurango ahige mirambo Kalipiro wa Masindi bai Kalipiro no bano mutima urusanga no musikazi nawe nayendo musajja nkogo kandi namwendera kim emizimo eri muwogo ya black ya red ya green kandi akakugamba we mizimu ni wage controllinga ngo atinge kumanyisa ono okubo byamene nawo sa kuesanga no gugumuka no shana ino murambo okimanyiri ngo Kalipiro kwa umurimo gwo kuzikura abafu
iwa ngomulimo badogo naite katukole yaite yokwasama baitu bite kuzikula abafu ite kale katusigale nitubaza bubaza baitu kuzikula bubaza naite araba tusasira nibagamba nti nyama mu kubaza baita kala hakiro kyona nobaza bari hakiri nyokubaza hanu nyikali bari ugano zikuru kubaza ekyo kiri kyo butonde ngo buli kiro kandi Julius nobo kubota ali ananka hano ha mulimo guturo nguno bobolo mukoikara nobaza noboboli mutawno ikara nobaza ngukinu kiri kya buli kiro ina kwikara nobaza ukikengere kuno kubaza bubaza tubairege ntubaza list ya mabara gabasajja gabakusinga obwenzi Robert haliyo Sam Gerard haliyo Dennis bojo baliza hali Dennis abakazi bakutulira amabara gano getukubaza barakukuwana wegenderezi bano batahabenzi tibarabya skati embosa no gijwe kiteteya akagikwana Dennis banu tibanguhire Moses bano babaita Moses manya Moses Moza kandi ba George David aliyo ba David Daudia Colin kandi Colin waija wabaza Colin mama tibanguhire ba Colin wao kakura manya Samuel Muhammad Bero Muhammad we nyonda mukizo Muhammad munywani wange electronics Muhammad nkwenda muno bari kandi Muhammad katatamwe batahabenzi ba Muhammad batahabenzi nkugambira aba Muhammad ataliyo ba Ivan kandi hati nka Ivan kandi bo bateka muno kuteka kandi bo ba Ivan bamara balekere n'icyo kuba benzi batunda no kutunda ati akwisana ba John bojo ba John hati ali aba Benja tibatabenze aba bakira kuba bakulembeze pozi niwe Benja baiti nabatabenze research itukozere oiro araba sajja tinka bajuri mukwana basajja nkaba Julius bagira mu batamorwe bembezi ruti tukatuma inyu Julius Nyerere wa Tanzania iyo kubaza ati nyo Benja ntabe president Benjamin Mkapa Arap Moi baiti bakamukwatira mbwenzi yakafera mbwenzi hata aliyo Dani badani wamanyiro kibando badani kyo kubanza no kubanza kemba manyiro baba norugezigezi baito obwenzi mahano obwenzi kandi kwefora buli kimu bakimanyi abadani hata aliya ba Daudi David tibabalizo hati aba Amosi manya Amoni dera Amoni aba Amoni kandi li Amoni ndamukiza munywani wanga Amoni Amoni wa saluni bata agira omukazi musajja mufumbo baita bakagamba research tutugikozere nororana bamoni at least naharoho tibanguhire Deriki aroba nanga Deriki baba chulezi mu bo bata bolekya ngubo bali ba silent bana bano abakulya ninye forati ndire bata ba silent bana oira hati aliyo patu manya Patrick ba patu wao bara patu tinyenda kuliba zao eri ba patu wao nyoko gabi bara patero likalirete isamutrige kizibu hata abandi Ronald maba Ronald manya Roni amukago iwe mwisibu urokwanibwa abasajja nkabano betukubaza amabara iwe manya ukatomera Davis akiri ba Davis kandi bo ba Davis befora bachulezi baitu nabo ne benda ba Davis bo benda baitu benda bakwefora ngo bakusoba busaho musajja omuzibu munonka yefora muchulezi muno
badoga abasajja bibabiku kisana Julius no mushiki wenyini omukuzira na wakyara kwe forum Chulezi niwe abanza kutuwala enda kyara kando na kwe forum hole muno kumutweka nikiremera kimu tatweke ababa bahole munakyaro tibatweke bayire bana abachulezi ebyo sange bikwe fora bihumbe nkachulera manya bike amabara tujja kuongera hagandi baitu research already tukozere ni haheri badogo research ekozere munsi yone koleka anti Uganda munsi yone niyo kusinga kunywa omwenge hati Julius munsi yona Julius Uganda enwe derowe Uganda niye kusinga kunywa omwenge Julius Uganda enyo omwenge kande na nebichweka byonka byo ebimanyirwe hati nyobo mbaini hati banzo rebado iyo manyire bikabyo omwenge bitaha mu Uganda banzo tunulire nke ati kakombucho ragamba zitazinga Julius tutandikire gebike biri mu Uganda hano na government enu basagiking bakatandika no bituma amabara ga baserebu aliyo mengo gubeta Bobby hadi aliyo na fangoni fangoni na yezi na fangoni tahayo temye tahake manya hakambucha manya kambucha zike Bobby manya ganda ndi bagenda babiteka manya bitebere tamani ge kisaija manya biki bakuja ne bintu bingi so okutoleza kolekeze baddogo Uganda niye kusinga yo kunywa omwenge ekyo to sana kyakaniza kandi hati business ekyasingire kutunda hano mu Uganda bara iyo kimaho imahano buli nsondo sanga he bara tona lokusabula tunula kaikara ano kali tuti are bara ari tulizirizinga kurugira kuli hano ngatu ne baraka 20 business yo kutunda ekusinga kutunda kiraro hano mu Uganda eri bara so ati timanyiro bekyo kitinisa oba batukozere bata baitu Uganda abatamizi bayingi muno nyiki yasingire kunywa haragi kandi ne vibe echakara na Uganda echakara gira vibe tawabi nyumo tawabi nu nyonkururaganka ho imahano by Julius Uganda ekabeine sente nyingi abantu baina sente Julius Uganda gire sente Uganda abantu baina sente baddo ati nyonyi nabasajja bemanyire ati tina omujungo bwaruga kuli bakamugamba Uganda ne datogi busasulira manya amaizi manya amasanyarazi ebyo byona hunga kyonka no genda mu bara iyo kimatu genda mu bara no ishanga abasajja ikalira table yona haijwire emabiya ati nkaitwa batanyo omwenge you question yose noga zinde chupa zona ajja kuzinywaje zikora nkayunu ikaguzomba tebo yone ijwire eti abana ba ni banywa omwenge kuira guzemeza tumana akazi na kakatuke okwidugaze meza do kudugaze alien skin bite Uganda bakunywa omwenge nito tukyalidingire omunsi yona kandi nyamanyaga Kenya nabo banywa muno tukubasinga Kenya abona batekete basobora omanya Kenya ebichweke ebindebe binamu namateka mayingi ebiragiro hati Rwanda manyanka baba muna mateka kale omwenge goti bagwe kulembeza muno nkekinde kyamani okikenga hati oyesanga ngu Uganda iye kafuna emirembe nyingi oyafunire emirembe nyingi Julius wayisanga ngu buli muntu akore kyaye kikozere ki obusinge butabwingi mu Uganda ekyakwenda wayisanga ekinte kindi ngu Uganda ekizibu ekinde kitahamu ngu dero kino kangireke no baddo kangugambire kino hati kuba Uganda ninene singa kunywa omwenge mu nsi yona yikumanyisa abapasita muri mu kyaburamu kutebeza abanyadini bakyaburamu kutebeza baina kweyongera kutebeza bada bapasa na babiro bino wewa bakutebeza haroba kumara mu amani nicho kuri abantu ne bachuwa mukabenywere bwenywere haba kuba nyo Julius tosako ngamba abapasita kale harimo bapasita abarungi baita harimo abapasita bakira 10 abapasita 10 okusanga bali mu abahikirire bali mu nka 10 oba 15 nabo batakuyi nabo batito anta abapasita bakusinga biro bino bakafoka business
kankugambire yo akumpuliriza busaho ensigo y'okusobola kuheza pasita okagaigahara teriyo bana bapasita kugamba nti lete miliyoni yemu lete miliyoni 2 nkusabire ojamayo ofuna omugisa abo bafere akire sigo ya ogendo ogisiga mu bana balamu hano bakateyamba bokura pasita akakugamba kino nti lete miliyoni 1 osige miliyoni 1 jagaigahara can you imagine ensigo ye miliyoni 1 bokura omuntu nkogupitika ogo muyaye musuma bapasita abwakibo ogendo ine kizibu okamugamba pasita lero nyizire ne kizibu kyamani pasita nkusaba obuyambi abakagamba kusabira kandi nasakiko habokuba kankugambire kino nyonka ba mu kanisa emu omwana w'isomero yayija yagamba yatandika kubaza microphone yagamba nja kugenda kuikala ebizaamu baitu bakumbanja fees bakumbanja emitwalo 15 bajja kunyikiriza kola ebizaamu buse kinte kyasingire kumbihiza ngokurura pasa nagamba leka tusabire omwana ono emitwalo 15 wakuba inokwata mu nsawo nogimwa nogame emitwalo no bakubata muhaire 15 yona hakiri niwo otandikaho orubimbi okurora ngujuli asatinko ngite ebire bikira abantu mu church ati for example mu church omukulembeza ali pastor akubanza akulidinga abantu abo ngubo kuikwata mu nsawo muno kayamwe emitwalo 3 n'abandi bajja kutandikira hati nabe mu church benyini nibatanka kuleta kaibo nibakoraki nibateka sendezo kwesanga bamufune ne sente ate abapasita abandi balina kikenga ebizibu ebindi tibiri byesara ebizibu ebindi biri bya action omwana kugambira bakumubanje mitwalo 15 ajja kore bizamu bakumubanje ekizibe kimali kikwetaga esara ngani nyoni kyo nyendera kakando bwiro obumu kakande mu chachi yayagabe sente ndupiri agabe sente abantu ne babasoroleze sente obundi ne babagura amapikipiki norora birawo obundi batudupa kamera batu nyoni kuondora bata alimu abapasita bojenye sente nizikurumira kimwe sente tokwenda na kutaisula ya debitano kyonka iwo mukuzisoroza mu bantu obuibo ni bufoko obuibo manyaro kine kyenyongeza manyaro wangajja kuongeza amani manyaki manyesigo yaki ene sigo yo ye chachi ene sigo ye bitambara ene sigo ye ya madirisa hati to make matters worse kumanya makanisa gagandi ja kusobera iyo kimanyire ne kapeti bagisondera bakusonda ngo nibateka akayibo bakusonda ekapeti halo mulisa arasamba bakusomba oja makanisa gamu Julius kugambi amakanisa gamu kandi nyo Julius obendi rugamu muri mugundu unsa kujoiningo muri mugo kutanga kutebeza abantu baitu tukole kanisa okimayi tugiso habokuba kankugambire kino iwe pastor iwe aliko obogama nto omuntu akwensigo eye miliyoni emambo agaigahale okudupa hati Kristo akakoraki Bible egamba Kristo akaba munako tube bagaiga akesadaka ite tube bagaiga hati iwe bakino omusabe sadaka endi kandi muleke obufere muleke kufera abantu baitu deraba basa organizing evening prayers throughout the week manye ebyoto manya Wednesday service manya kusaba ku overnight ya 5 obubona kandi nyonkani nyenda omuntu ogotaka kusobora kusabira omukomu aye nkaba ninyenda okusaba kuno kuhinduke mu obwiro obumu oba mu week akire basabe mugemirundi nkebiri bojo night prayer nogomugu kumara kankugambire kintu kankugambire ne kintu ekindi abantu ekibatamanyire okusaba actually kugenda akanisa the major thing ekyo kugenda akanisa it is fellowship kusorokana bini byokusaba okusana bisabira mu kanisa mu maka gawe kandi ruhanga akakuhura business yawe ruhanga akakuhura kandi nyojo hata kitu twara mu kanisa kusorokana bogendo kasorokana okahura abantu ndibaho bukayiso ruhanga koleire kino bikinaye hanaye bobo huyirwe mu amani uhura amani gakugarukamu nike kiri Bible gamba nti tusorokana tugenda tukwegaza mu amani edification inokuhura ekigambo kya ruhango linatusomere kigambo binabikina biki baito okusaba you can pray hamuka business yawe akitabu kiyawe nkahona you understand but bulikaire kona pastor twesera kaniso no Julius
ndara church ibiri baitu nokusaba tekagenda yo zikagoye ari yakunune bapasa bakampwa ndenga ubuli bwenteka mu rugoye nenkaito ngenda kusaba nyesanga ndabiro buraba kandi program zihindukire ndiyo ku myaka egetaano baita amaze matenka ikaraga mu church kandi emwendaho nkurara kishagati kyange endero maisha nzimanyire nzimanyire emu niyo nyakulire ya Pastor Sam bagiyeta Revival Church niho nyakulire baita arona abachana naba pastor abarungi Pastor Sam musajja abasajja babayireho ayikairo kandi we taikaire muno mukwiba abantu bine bintu bya tabikaire mbya tabikairemu batarari ko aronko musajja mufero wa businsoko bakangamba ne kanisa bire akagiruka kagenda Kampala mufere ara mufere wanga wa businsoko businsa aliye chachi nyingi bamumanyire businsi kuno gomaite aksaru no yambuka kuli bukasingo ngo nabbi namunagani ngunabbi wa Ruhanga bayo bakagamba nyo mugire mpara ine zanyu ogo ndi muharana mpaka ngwata nabbi wa Ruhanga ati biro bine kanisa kagiruka mbakatwara family yayo na Kampala man baitu nabbi Ruhanga gwata aksaidiki hali bagene ni bamusanga na nyunge ndi musanga ana nyonta hanabbi na nyondi nabbi ati kali Julius nyenda lero muntanga mbe Ruhanga ali kichoka saidikino obali Kongo naite tugende tumulibatide turole Ruhanga ugo nabbi Ruhanga na hanu aroho nyake manyire Ruhanga bagamba gutahaki buli hamwata buli nkomo mubi moyo manya mubi hona buli hamwaro omuni present ngo nobogenda nkaruhanga hona baroho abanahura bigambo byone byokakubaza okikenya Ruhanga abanahura kyone kikaku abanahura kikakutalibaniza ekikubonesa kyonkali nzire nchwamu yawe okikenga Julius ngo nabbi I know waragwire genga ajja kuli akaruka tulinde amuragwire arara ati waragwa nangamba otaikirize ebishibo ato manyire amanye tactic bakoze aba abafera aba pastor ajja nayemera congregation y'abantu nka 10 babibiri nagamba hano aroho nanka Ruhanga kunyolekia aro muisiki okutandikisaho leta J otoizo musajja kubuziri hati ngwendo gambe baddogo omubantu abo buso musiki obakweta Jeni Joani Jennifer atakaswere mu bantu abo akusa kuburamu tikikusoboka naiwe tikikusoboka obundi abamu baba plantinga no muchachi na abandi baba plantinga of course Kitara TV kwegesa kumanyisa.